우리에게 우치지 않고 보여 бидний 비익 절대 аврахыг гэсэн ядан хүлээдэг. 결국 우리의 몸이 부족되는 것이에요. Тэгэхээр бидний бие ч гэсэн эцсийн бүлэгт ингэж одоо 그럴 зориг 때 авах. 우리는 하나님의 아들들로 완성되는 거예요. Энэ үед бид нар Бурхны хөвгүүд болж бүрэн одоо тийм ээ өөрчлөгдөнө. 그때 하늘에는 많은 하나님의 아들들이 존재하는 거예요. Одоо тэр үед Тэнгэрт бол маш олон Бурхны хүүхдүүд бол байх байна. 영원히 그곳에서 존재하는 거예요. Тэгээд мөнх хүрд тэнд бол хамтдаа 그런데 оршин. 그곳에서 있게 될 아들들의 아름다운 모습은 Тэгвэл тэр одоо Тэнгэрт байх Бурхны хөвгүүдийн тэр сайхан 이 үзэсгэлэнтэй байх. 세상에 보이는 세상에서 Энэ харагдаж байгаа энэ ертөнцид 환난, 고난, 고통 이런 것들을 통해서 이룬단 말이에요. энэ тэр 만든다. алдрыг бол энэ газар дээр амсж байгаа зовлон бэрхшээлээр дамжуулан бүрдүүлж байгаа. 그래서 하나님의 아들들이 나타나는 거예요. Тэгжиж Бурхны хүүхдүүд илэрхийлждэг. 예수 그리스도는 이미 그것을 거쳤어요. Есүс Христ бол хамгийн түрүүнд одоо энэ бүхнийг туулаад 하나님이 явсан. 기뻐하시는 아들을 얻은 거예요. Үнэхээр Бурхан өөрийн тааламжит хүүг бол олсон байна. 오늘 우리는 예수 그리스도를 따라서 Өнөөдөр бид нар одоо тэр ууган хүүг дагаа 그와 같은 모습이 되기 위해서 түүнтэй адилхан дүр төрхтэй болохын 이 тулд 세상에 살면서 энэ 고통을 газар 겪는 дээр 거예요. амьдарсаар зовлон одоо твсээр явж байгаамаа. 장래 영광스럽게 나타날 거예요. 여러분과 Тэгээд ирээдүйд бид болон та бүхэн одоо жинхэнэ алдартай илчлэгдэх үед 그때 하나님 아버지는 굉장히 기뻐하시고 тэр үед эцэг Бурхан маш их баярлах болно. 모든 피조물들은 Бүх энэ одоо бүтээлүүд 존재하는 이유가 딱 한 가지. үнэхээр одоо оршин байгаа утга учир нэг л зүйл байна. 이 하나님의 목적, Бурханы зорилго, 하나님의 아들들이 하는 아들들이 나타나는 Бурханы олон хөвгүүд илчлэгдхийг хүлээж байна. 이게 만유가 합력한. Үүний төлөө бүх юм ингэж үйлдэж. 그래서 아들의 형상을 본받게 만들어줘. Өөрөөр хүүгийн дүр төрхтэй болохын тулд бүх зүйл одоо үйлдэж ин гэсэн үг байна. 왜 여러분들 몽골에 살아요? Та нар яг Монголд амьдарч байгаа вэ? 왜 옆집에 아주 흉악한 사람이 살아요? Ягаад та нар хөрш айд чи нэг айгүй муухай хүн амьдарч байна? 왜 당신 남편 그렇게 생겼어요? Ягаад та нар нөхөр ягаад ийм 왜 муухай? 당신 자식은 그렇게 말을 안 해요? Та нар хүүхдүүд чи ягаад өгд орохгүй? 왜 당신 아내는 그래요? Ягаад ихнэр чинь ийм байгаа вэ? 왜 당신 교회는 옆에 그런 지체가 있어서 Таны цуглаад яхаараа хажуу чи нэг сонин 나를 너무 아프게 해요? 힘들게. намайг зовоогоод байгаа вэ? 다 한 가지 목적이 있어요. Бүгд нэг зорилгын төлөө байна. 여러분들 변하시는. Таадыг өөрчлөхийн тулд байна. 너 그렇게 해가지고 안 돼. 너 안 돼. Ой чи тэгж болохгүй 넌 байна. 아직 예수를 안 닮아서. Чи Есүсийг одоо дуурайж чадаагүй байна. 좋은 너도 변해야 되고, Чиний сайн зүйл чуурах 나쁜 хэрэгтэй. 너도 변해야 되고. Чиний муу чанар руу чуурах 다 хэрэгтэй. 변해야 돼. Ингэж бүгд хуурах хэрэгтэй. 아직은 아들을 아들 예수를 안 닮았어요. Үнэхээр бид нар одоо бол тэр уухгүй Есүсийг ерөөсөө дуурайж 네 чадаагүй. 나름대로 착하다는 거지. Чи өөрөө бодохдоо өөрийгөө мундаг 그 속에는 아주 고집이 들어있어. дотор нь бол маш муухай зөрүүд ааш байгаа. 예수는 그런 분이 아니야. Есүс бол угаасаа тийм биш шүү дээ. 그것이 깨지려면 Чиний дээр дотор тэр гүжүү зам чинь эдрээ гэв. 내 옆에 그런 지체가 있어야 Чиний 돼. хажууд чамайг жоохон зовоо хүн хэрэгтэй. 오 주여, Өө эзэн минь ээ. 저 지체를 이사가게 Энэ 해주시고. хүнийг жоохон өөр газар руу нүүлгэж өгөөч. 그런 기도 하지 마. Ингэж үгүй залбираарай. 오 주여 감사합니다. Эзэн минь ээ талархаж байна. 만유가 합력하여서 선을 이루시고 Бүх юм нийлээ сайныг бүрдүүлнэ гэсэн билээ. 그 옆에 있는 한그 Хажуучин байгаа. 양들이나 소들이나 Хон нөхөр 나무나 мод 풀들이나 өвс 탄식하면서 бүгд одоо үнээр яолон гашуудаж 너는 왜 그렇게 변화가 더 있어? Хүүшээ чи яагаад өөрчлөлтгүй хангаа хурдан одоо өөрчлөгдөлтөө бид нар хүлээж байна. 바람에 나무가 흔들리면서 탄식하는 거야. Одоо салхинд нөгөө мод хийсээ тийм ээ үнээр яолж байгаа. 늦게 변하네. Хүүшээ энэ ерөөсөө яахаар энэ бурхны 그래야 우리 хөөе. 피조물들도 빨리 영광의 자유에 들어간단 말이야. Үнэхээр чи хурдан өсөж тарж бид нар одоо жинхэнэ чөлөөдөгдөж 아이고 이 울란바토 형제들 때문에 Улаанбаатарын энэ ахтуусаа би зовж байна. 이 괜히 있어 지금 물이 괜히 흐르고 있어 지금. Одоо нөгөө уус бол ингэж байгаа. Би өөртөө зүгээр хий димэл 이 уусаа. 나무 괜히 흔들리고 있어 지금. Нөгөө мод бол тэгээ та нарыг хараад яолж байгаа. Хүүшээ эдгээр хурдлаач гэдэг. 이거 내 말이 아니고 Энэ миний үг биш. 사도 바울 말이야. Илч Паул ингэж хэлсэн байна. 모든 피조물이 탄식하면서 Бүх энэ түмэн бодис одоо шаналсаа яолсоо бурхны хөвгүүдийг илэрхийг хүлээж 함께 байна. 영광의 자유에 Тэгээ бүгдээрээ хамт алдрын төр тэмээ найдварлуу орохыг хүсэж байгаа гэсэн. 다음에 24절
24-р 우리가 ишлэлээр 소망으로 구원 얻었습니다. учир нь бид найдвараар 보이는 авсан 소망이 아니에요. байлаа. Гэхдээ харагдаж байгаа найдвар 보는 것을 누가 봐? найдвар биш юм. Хүн харж байгаа зүйлдээ найдахын хэрэг юу байна? 보는 걸 누가 봐? Энэ харж байгаа зүйлийг 이 найдах хэрэг 세상에 юу вэ? 바랄 게 뭐가 있어? Энэ газраас нэг гордож хүлээх 바랄 게 хэрэг юу? 없어. Энэ газраас хүсэх хүлээх зүйл юу вэ? 보이지 않는 것을 Үйл 알아요. үзэгдэх зүйлийн төлөө 우리가 구원을 받아. бид нар аврагдсан юм 보이지 аа. 않는 세계가 우리 소망이에요. Тэр үйл үзэгдэх ертөнцийн бол бидний найдвар, итгэл найдвар юм аа. 25절 만일 25 дээр 우리가 보지 못하는 것을 харин 바라면 бид харахгүй байгаа зүйлдээ найдвар 참음으로 기다리고. түүнийгээ төвчээртэйгээр хүлээдгээ гэж. 여러분들에게 제가 해드리고 싶은 말. Тэгэхээр та бүхэнд хэлмээр үг бол 이번에 유아가 와서 유아가 와가서 우리의 모든 어려움이 다 бидний 해결되고. бүх бэрхшээл шийдвэрлэхдээ 이번에 해결 안 되면 교회 나갈 거야. энэ удаа миний ингээд энэ бэрхшээл шийдэхгүй би цааш судлаад явахгүй гэж хэлдэг юм уу? 그런 소리 하지 마요. Ийм зүйл надад битгий хэлээрэй. 더 인내해. Илүү тэржих хэрэгтэй. 참음으로 기다릴지니라. Үнэхээр төвчээртэйгээр хүлээдэй гэж хэлсэн байна. 아멘. Амен. 아멘 소리 저거. Амен гэж байгаа нэг сул байна. 아멘. 교회를 아니면 오늘 저녁에 Өргөжлөх үү эсвэл арай өргөжлөх үү? 어? 어? 에... 그럼 이제 교회 얘기를 좀 해보겠습니다. За тэгвэл одоо чуулганы талаар жоохон нэмээд 왜 교회가 존재하는지. За чуулган гэж яагаад байдаг вэ? 제가 이제 아까 예수님 어떤 분인가 잠깐 얘기했어요. Түрүү ярьсан шүү дээ. Тийм ээ Есүс хэн бэ гэдгийг одоо нэг 교회라고 하는 것은 чуулган бол 예수님을 통해서 Есүсээр дамжиж 이 세상에 энэ газар дээр 하늘이 많아지게 합니다. одоо тэнгэрийг илүү нэмж байгаа, 하늘이 내려오게 합니다. тэнгэрийг илүү буулгаж байгаа. 하늘의 그 분위기가 있게 합니다. Тэнгэрийн тэр бүх уур амьсгалыг энэ газар дээр авчирч. 하늘에서는 이미 뜻이 이루어져서 Тэнгэр бол эзний таалал нэгэнтээ бэлэгдсэн. 그것이 이 땅에서도 이루어지게 Одоо түүний таалал энэ газар дээр бэлэгдэх ёстой. 그것을 위해 존재하는 게 교회. Үүний төлөө орж байгаа газар бол чуулган юм аа. 그럼 교회가 있는데 Гэтэл чуулган бол 여전히 어지러워. чуулган гэдэг байгаа мөртлөө бас л замбраагүй, их замбраагүй байх юм бол яах вэ? 이 몽골에 국회가 있나요? Окей? 국회. 예, 국회도 서로 싸워. Одоо их хурл та нар мэдэх бах те улсын их хурл. Улсын их хурл чинь ингээд солонгочсон одоо улсын их хурл байгаа. Баян тийм нэг маргалтаж муудалцаж хэрэгжиж байгаа. 너무 달라. Үнэхээр хоорондынхан тэр үзэл бодлоосоо тэс өөр. 생각이 너무 달라. Тэр санаанууд нь ингээд тийм ээ хоорондоо нийлэхгүй. 그리고 때로는 막 싸워요. Заримдаа бүр хоорондоо зодтолдог те. 근데 교회도 똑같아. Тэгтэл чуулган бас яг ийм байвал яах вэ? 교회도 싸워요. Чуулганд ирээд хоорондоо хэрэлдэж байгаа. 난 너 때문에 못 살겠다. Чамаас одоо би зовж ийн гэх ингээд. 너무 힘들어. Стай хэцүү байна надад. 그러면 Тэгвэл 이 세상이나 энэ дэлхий болоо 교회나 чуулган 똑같아요. ялгаа байхгүй болно шүү дээ. 그건 교회가 아니에요. Ийм газар бол чуулган биш ээ. 교회는 Чуулган бол 하늘의 분위기가 있어야 돼요. тэнгэрийн тэр бүх уур амьсгал байх 하늘에 뭐가 ёстой. 있을까요? Тэнгэрт юу байгаа вэ? 보좌가 있어요. 보좌. Синти, бурхны синти 하늘 байгаа. 보좌가 있어요. Бурхны синти байгаа. 왕, 하늘 왕. Хаан, тэнгэрийн хаан, 하나님이 계세요. бурхан өөрөө оршиж байгаа. 우리 땅 교회는 Энэ газар дээр чуулган 예수가 있어요. Есүс байгаа. 보좌가 있어요. Эзний тэгвэл тэр синти байх ёстой. 아무도 다른 사람들은 Бусад хүмүүс бол 말을 못 해야 돼요. одоо ярих тийм одоо ярьж чадахгүй байх хэрэгтэй. 다 말을 못 해야 돼요. Бүгд одоо тэр эзний синти энэ ингээ чуулган дээр байх юм бол бас бүгд ингээ ярьж чадахгүй байх. 왕만 말할 수 있어요. 왕만. Тэр бол зөвхөн хаан ярьж 오직 байна. 하나의 왕. Зөвхөн нэг л хаан байгаа тийм үү? 징기스칸. Чингис хаан. 지저스 크라이스트. Jesus Christ. 나머지는 서답. Усаа одоо ам хамхах хэрэгтэй. 이 교회야. Энийг чуулган гинэ. 리얼 징기스칸. Чингис хаан бол 지저스 크라이스트. тэгэхээр эзэн Есүс 한 Христ 분만 머리야 돼. 한 분. зөвхөн толгой болох ёстой байна. 나도 머리. Биш толгой, чи 그 толгой. 교회 아니야 그건.
Гэх юм бол энэ чуулган биш вэ? 하늘하고 똑같아요. Тэнгэртэй яг адилхан 하늘에 байх. 가면 오직 한 보좌밖에 없어요. Тэнгэрт бол ганцхан сэнти байх. 한 왕밖에 없어요. Нэг гэл хаа байгаа шүү тэнгэрт. 다른 사람들 어떻게 돼요? Тэгвэл бусд нь яах ёстой вэ? 다 걱정해요. Бусд нь бүгд үүнд даах ёстой. 다 걱정해요. Бүгд бол дуулууртаа даах. 여기 한국에서 우리 자매들 왔어요. Солонгосоос одоо ихтэй хамтаа 네 명 왔어요. дөрүүлээ. 내가 Би I am a pastor. бол пастор бай. You must listen to my word. Ханаа намайг сонсох ёстой. Don't you know? Don't you know me? Чи намайг мэдэхгүй байна Who уу? am I? Би хэн бэ гэдгийг мэдэхгүй байна уу? You must listen to my word all the time. Чи намайг дандаа сонсож миний үгэнд орох ёстой. I'm a king. Би бол хаан байна. 내가 이렇게 한다면 Тэрээ би ингэх I юм бол am disqualified to be his servant. би бол үнэхээр эзний тэр боолын 오, 영어 더 잘하네. эзний боолын ирэх одоо тэр төвшин надад байхгүй юм гэсэн. 교회가 이곳에 이 땅에 왜 존재해야 돼요? Тэгэхээр чуулган энэ газар дээр яагаад байх ёстой вэ? 하늘을 가지고. Тэнгэрийг авчихын тулд юм аа гэсэн. 그럼 교회에 뭐가 많으면 좋겠어요? Тэгвэл чуулганд юу их байвал сайн байна? 하늘의 공기가 많아요. Тэнгэрийн агаар дүүрэн байвал сайн байна. 그걸 성령이라 해요. Энийг ариун сүнс гэдэг. 교회 안에는 성령이 있어요. Чуулган дотор ариун сүнс хөдөлгөж. 그 분위기가 봄바람대로 Үнэхээр тэр агаар нь хамрын тийм ээ намрын одоо салхи шиг намуухан ингээ сайн хүлээгээ. 찬바람보다 따뜻한 바람, 뜨거운 바람, 찬 바람보다 뜨거운 바람. Нэг хүүтэй агаар үлээгээд нэг хав халаа агаар үлээгээд гэж болохгүй. 교회는 항상 Ямагтаа 하늘의 바람, Тэнгэрийн тэр сайхан 성령의 바람, ариун сүнсний энэ агаар бол дүүрэн байна. 성령을 모시기 위해서 Тэгэхээр энэ ариун сүнс бол бидний дунд байхын тулд 그리스도를 모시기 위해서 Христийг бидний дунд байлгахын тулд 교회가 필요해요. чуулган хэрэгтэй байгаамаа. 주님이 다른 데는 못 계시고 Эзэн өөр газар бол үнэхээр байх 그리스도께서 газар 어디 байна. 계시겠어요? Христ одоо энэ дэлхийн хаана байх вэ? 저 춤추는 Одоо 데가 тэр бүлэгт очоод байж эзэн тэр байх уу? 드링킹하는 Эсвэл 마시는 одоо арх ууж 극장에 байгаа. 계시고 Эсвэл одоо кино театрт эзэн байх уу? 어디에 예수님 계시고 Эзэн хаана орших вэ? 교회에 있어요. Чуулганд эзэн байна. 그래서 여러분들이 있는 거예요. Түүний төлөө та нар байгаа юм шүү. 그럼 사람들이 교회에 와서 Тэгвэл хүмүүс чуулганд хурч ирээд 뭘 만질 수 있겠어요? юу 뭘 볼 수 있어요? үнэхээр мэдэрч ойлгож чадах ёстой вэ? 교회 와서 하나님을 볼 수 있어요. Чуулганд ирээд Бурхныг харж чаддаг байх. 예수 그리스도를 볼 수 있어요. Есүс Христийг харж чаддаг байх. 성령을 느낄 수 있어요. Ариун сүнсийг мэдэрч чаддаг байх. 세상과 다. Энд өөр газараас нэг л ондоо 그 어디서 느낄 수 없는 느낌. би өөр хаанаас ч ийм зүйлийг мэдэрч байгаагүй. 어떤 데 가면은 Зарим газар очихоор 몽골 아니고 교회라고 하는데 가면은 이 세상 사람들하고 똑같아요. чиний Монгол биш л дээ өөр газар очоод нэг чуулган гэдэг газар ингээд очсон чинь ерөөсөө энэ дэлхийн юу өөр амьсгалтай ялгаагүй газар. 막 싸우고 Хоорондоо зодтолдож, муудалцаж 좀 싸우는 게 유치하다 싶으니까 뒤에 가서 뒤통수를 또 치는 거예요. ил зодтолдох жоохон хэцүү учраас тийм шууд одоо ард дагнаас нь одоо ингээд зогсож байгаа. 그게 또 교회예요. Тэгчээд хоорондоо итгэдэг хүмүүс гээд ярьж байгаа. 아, 몽골에는 그런 교회가 없겠죠. Монголд ийм чуулган байхгүй үү? 한국에서 내가 봤어요. Би Солонгос ийм хүмүүсийг харсан байна. 그거는 초월달 빛이 아니에요. Энэ бол үнэхээр чуулган биш. 교회는 뭐죠? Чуулган гэж 하늘을 가져오는. Тэнгэрийг энэ газар дээр авчих хэрэгтэй. 그럼 어떻게 하면 우리가 교회를 위할 수 있겠어요? Тэгвэл бид нар яавал ийм чуулганыг 어떻게 하면 교회에 정말 주님을 모실 수 있어요? яаж энэ чуулгандаа эзнийг ингэж байлгах вэ? 그게 성경에 또 다 있어요. Энийг бас Библиэлд өгүүлсэн байна. Яавал одоо эзэнтэй хамт байх вэ? 오늘 다 말았어요. За өнөөдөр одоо тийм ээ. 우리가 하나님 모시려면 Тэгэхээр бидний дунд ингээ бурхан байя гэвэл 서로 연결돼야 돼요. хоорондоо ингээ холбогдох хэрэгтэй. 함께. Нэгдэж 우리는 산 돌인데 бид нар бол амьд чулуунууд байна. 함께 건축해야 돼요. Хамтдаа баригдах хэрэгтэй хоорондоо. 나 혼자. Би ганцаараа л мэдчихээн. 그러면 안 돼요.
гэж ерөөсөө болохгүй. 그러면 모실 수가 없어요. Тэгэх юм бол эзэн бидний дунд байж чадахгүй. 마치 이 그릇이 Жишээлбэл энэ аяга 깨져버리면 одоо хагацсан 이건 бол 담을 수가 없어요. юу ч энд одоо дагуулж чадахгүй. 교회가 Чуулган 성전처럼 чуулган энэ ариун сүм 이게 болж 벽돌이 다 이게 연결돼서 건축. энэ сүмийн бүх топионууд бол хоорондоо ингээ холбогдож ариун сүм болж баригдах. 그래서 우리는 그리스도를 경외합니다. Ингээ бид нар Христийг гинэн хүндэж харилцсан биеиндээ дагаж 함께 가요. хамт явах хэрэгтэй. 함께 해요. Хамтдаа үйлдэх хэрэгтэй. 서로 서로. хоорондоо 성경에는 서로 서로라는 말이 많아요. бие биетэйгээ гэдэг үг маш их байдаг. 함께 교통하고 харилцсан ярилцаж, 함께 봉사하고 харилцсан үйлчилж, 함께 섬기고 хамтдаа одоо эзэнд үйлчилж, 그리고 함께 잘해. 함께 잘. хамтдаа энэ бүхнийг хийх хэрэгтэй. 나 혼자만 잘하면 Би ганцаараа ингэж хийнэ гэж болохгүй. 서로 겸손해. Үнэхээр даруй төлөв байх хэрэгтэй. Би энийгээ хайх хэрэгтэй. Үнэхээр зөөлөн даруй байх. 그런 가운데 함께 할 수 있어요. Тэгээд хамтдаа үйлдэж сурах хэрэгтэй. 난 너를 필요로 해. Надад чи хэрэгтэй бай. 당신 나를 필요로 해. Чи надад хэрэгтэй байна. 우리 이게 지어져 가는 거예요. Ингэж хамтдаа баригдаж явах хэрэгтэй байна. 나는 너 필요 없어. Оо чи надад хэрэггүй. 넌 다만 나만 따. Чи зөвхөн намайг дагах болно. Follow me, follow me. Follow me. Намайг даг. I'm a 장군. You are жанжин бай. You are 쫄병. Чи бол одоо moo Follow me. жутраа зэрэг чи бол 그 교회 생활이 아니. энэ бол чуулганы 이 амьдрал биш. 세상. Тэгэхээр энэ бол дэлхий дээр үйлчлдэг зарчим байна. 우리 이 너희 중에는 영중엔 그렇지 않아. дунд тийм байж болохгүй гэж байна. 교회 안에서 정말 큰 자는 Чуулганы дотор хамгийн энэ том хүн бол хэн бэ? 섬기는 자. Жинхэнэ одоо 작은 자. доороос үйлчилж байгаа. Даруухан төлөөр одоо үйлчилж байгаа хүн байна. 내가 우리 한국에서 말한 적 있어. Солонгосын талаар би ярьсан удаа байна. 여러분들이 그냥 내가 Та нар том юм уу? Би том юм уу гэж хэлсэн. 누가 마음대로 하세요? Хэн хамгийн дураараа үйлдэж чаддаг вэ? 제일 자유로운 사람 누구냐? Хамгийн эрхчлөөгүй хүн хэн бэ? 저하고 있어요. Би байна гэсэн. 나는 아무것도 내 혼자 할 수가 없어. Үнэхээр өөрийн дураар хийж чадах юм байхгүй. 다 상관들이 많아. Одоо миний дээр одоо дарга нар их байдаг. 나는 말 듣는 게 아니야. Би бол одоо тэгээ миний үгийг сонсох биш. 성도들이 말을 할 정도면 이렇게 그 사람은 사역하지 말고 그만해야 돼. Одоо 아, 목사님 그러면 안 되는데. 집에 가서 та тэгж болохгүй. 그럼 그 사람 하지 말아야 돼. Тэгэхээр тийм хүн бол одоо үйлчлэх хэрэггүй. 그럼 우리는 어떻게 해야 돼? Бид нар яах хэрэгтэй вэ? 한번 이렇게 눈치만 보면 알아요. Ингээд зүгээр нүдийг харахад мэднэ. 아, 이 사람들이 싫어하는데. Энэ хүн намайг ингээд надад дургүй 아, 이 байна. 사람 별로 안 좋아하는데. Энэ хүн надад жоохон 그거 하지 дургүй. 말아야 돼. Тийм юм хийж болохгүй. 느낌으로 해, 느낌으로. Мэдрэмж байгаа шүү дээ та нар. 여러분 부부 생활도 그래. Та нар эхнэр нөхөр ч гэсэн мэдж байгаа тийм ээ хамтаа. 그래서 부인이 Эхнэр нь жишээ. 여보 그러면 안 돼. Үшээ та одоо тэгж болохгүй шүү дээ. 그렇게까지 행동하는 사람은 Гэх хүртэл нь үйлдэж байгаа нөхөр бол 둔한 사람. одоо их болохгүй юм. 그리고 부인 속성 있는 사람. Мэдрэмжгүй эхнэрээ зовоодог хүн байна. 얌전한 부인은 말 못하고 속으로 Одоо үнэхээр 썩어. тэр 한 일주일 썩어. 한 달 썩어. дуугүй эхнэр болдог нөхрийнхаа тэр 그러다가 байдлаар 한마디 шалсаар 한다. яв. 여보 정말 그렇게 하지 마. Үшээ та бололтой битгий тэгж. 내가 뭘 Би 잘못했는데 яаж гэсэн юм бэ? 그렇게 말해. гэж одоо нөгөө нөхөр 그런 남편 자격이 없는 тийм 남편. нөхөр болж их нөхөр шиг нөхрийн үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй. 아 하기 전에 알아야지. Эхнэр хэлхээс өмнө одоо шууд 아, нүдийг хараа мэд. 내가 이렇게 말하면 싫어하는 거야. Намайг ингэж хэлэхээр манай эхнэр 그렇게 해야 бодож 그게 байгаа. 진짜 작은 자야. Үнэхээр ингэж мэдэрч үйлдэж чадж байгаа. 교회에서 진짜 큰 자는 Жижиг одоо том хүн байна. 이렇게 작은 자예요. Өөрөөр чуулган том хүн болох гэж байгаа ийм жижиг 섬기는 байдлаар 사람이 약간 үйлчлэх хүн болох хэрэгтэй. 이 사람이 뭘 좋아해? Энэ хүн юунд дуртай? 이 사람이 어떻게 하면 마음이 아플까? 어떻게 하면 마음이 기쁠까? Энэ хүнийг яавал би ингэж сэтгэлийг баярлуулж чадах 이건 우리가 생각해. гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. 그래서 섬겨야 돼. Тэгж үйлчлэх 그게 хэрэгтэй. 항상 기쁘게 해. Өөрөөр ямар ч ингэ баярлуулах хэрэгтэй. 내가 얼굴을 어떻게 해야 기쁠까? Яавал энэний царай сайхан тэнийгээд баярлах болоо. 나는 좀 마음에 근심이 돼도요. 근심하면서 얼굴을 할 수가 없어요. 내 얼굴 마음에 근심이 있어도 근심스러운 얼굴 하면 안 돼요 나는. Би өөрөө жоохон одоо надад хэцүү байлаа ч гэсэн би тийм хэцүү царай гаргаж бас болохгүй. 항상 웃어요. Ямар ч инээх хэрэгтэй. 왜냐면
내가 얼굴이 이렇게 무겁게 있으면 ягаад гэвэл би ингээд царайгаа бараалгачих юм бол 성도들이 내 눈치를 살살 봐요. итгэж нар намайг хараад бас шамдаг шүү дээ тийм ээ. 눈치를 살살 봐요. Тэгээд намайг одоо 목사님 хямаа 화가 나나 본데? яана нөгөө 내가 пастор 뭘 уур 잘못했나? яана би буруу юм хийсэн болов гэдэг. 이렇게 하면 안 돼. Ингэж болохгүй байна. 그러니까 난 항상 Ямар ч би тийм учраас яах вэ? 항상 웃으면서 Ямар ч инээд шиг 안녕하세요. 안녕하세요. 이렇게 해야 돼요. Ингэж хайцах хэрэгтэй би. 그렇다면 그냥 항상 기쁜 건 아니에요. Тэгсэнгээр би өөрөө ингээд дотроо ямар ч нэг ингэ 항상 즐거움도 아니에요. өөртөө байгаа, хөвгчтэй байгаа биш үү те. 집에서 사모님이 나한테 뭐라고 할 때도 있어요. Одоо заримдаа манай ихнэр намайг одоо зэмлэхгүй 그 속이 상해서 와요. дотроо ингээд хэцүү үед цуцаад ирэх үе байна. 자매들이 주방에서 막 일하고 Чин одоо галтаа 안녕하세요. 안녕하세요. сайн байна уу маастраа. 그렇게 해야 돼요. Одоо авшаа би 그게 тийм 성도들이 сайн байцгаана уу. 그래야 성도들이 기뻐해요. Тэгжээс миний баяртай царайг харж эдгээр баяртай байна шүү дээ. 그렇게 잘 못할 때도 있어요. Гэхдээ би үргэлж ингэж сайн байж чадахгүй 그래서 дээ. 노력하고 있다. Тэгтээ би хичээж байгаа. 여러분도 그렇게 하세요. Танаа ч гэсэн тэгээрээ. 그래서 우리 함께 가야 돼요. Ингэж бид нар хамт үлдэх хэрэгтэй. 그래야 주님이 우리 가운데 계세요. Тэгжээс эзэн бидний дотор байж чаднаа. Бидний донд үйлдэж чаднаа. 그 다음에 이제 한두 가지 더 얘기해요. Дахиад одоо 다 말하죠. миний тий мэдээж бүгдийг нь одоо ярихгүй тий. 구약 성경 Хуучин гэрээнд 육체에다가 사람이 육체에다가는 몸에다가는 관여를 붙여요. одоо хүний тэр махан бие дээр бол одоо тэр үнэт тосыг битгий асгаарай гэсэн. 그런 말씀 있어요. Тийм үг байгаа. 그럼 어디에 관유가 부으시냐? Тэгвэл энэ одоо үнэртэй тэр аялал тосыг хаана асгах ёстой вэ? 피가 있는 곳에 기름을 부어. Одоо өөрөөр хэлбэл цус байгаа газар ингээд энэ юуг асгаарай гэсэн байна. 그런 말이 있어요. Тийм үг байгаа. 그럼 우리가 교회를 위해서 Бид нар чуулганы төлөө 어떻게 하면 교회에 성령이 많아질까? чуулганд яавал ариун сүнс илүү их болох вэ? Яаж одоо тэднийг бид нар илүү их байлгах вэ? 첫째는 아까 뭐예요? Нэгдүгээр 첫째는 түрүү юу гэсэн түрүү? 겸손이. Даруй болж тэ одоо 성도들과 함께하고 ах トゥ нартай хамт 둘째는 үйлдэж 뭐예요? дараагаар үйлчлээрэй гэсэн тийм үү? 피가 있게 해요. Хоёр дахь нь цус байх хэрэгтэй. 피는 언제 있어요? Цус хизээ байдаг вэ? 요한일서에 보면 Нэгдүгээр явган дээр бол 피가 언제 나타나냐면 энэ цус хизээ илэрдэг вэ гэхээр 우리가 죄를 자백해. бид нар нүглэн зөвшөөрч гимших цус бий одоо 우리가 죄를 자백해요. энэ нүглэн хүлэн зөвшөөрч гимших 예수의 피가 우리를 씻어요. тэгэх юм бол Есүсийн цус биднийг цэвэрлэнэ. 그리고 성령이 부으시는 거예요. Тэгэх үед бол ариун сүнс тэр газар бууж ирнэ. 여러분들이 만일 Хэрвээ та нар 여러분 교회에 성령이 많아지게 하려면 чуулгандаа ариун сүнсийг илүү их байлгахыг хүсч байвал 항상 회개하는 겁니다. ямар ч гимшдэг тийм сэтгэлтэй 여러분 байх. 죄를 자백해. Өөрсдийн нүглийг гимших хэрэгтэй. 1년에 한 번 회개하면 안 돼요. Жилдээ нэгэн удаа гимшдэг байж 어떤 болно. 사람은 5년에 한 번 회개하면 Зарим хүн 5 жилд нэг удаа гимшдэг хүн байна. Тэгж болохгүй. 죄는 everyday이지고 Одоо нүглээ болох өдөр болгон нүглээ үлчдэг. 회개는 1년에 한 번 하고 Гимшихтэй жилдээ нэг удаа гимшдэг. 그 안- Ингэж байж болохгүй. 매일 Өдөр болгон гимших хэрэгтэй. 하나님 용서해 주세요. Бурхан минь намайг өршөөлж өгөөч. 저걸 잘못했어요. Үнэхээр би энэ хэрэг дээр буруу хийсэн байна. Ингээ гимших хэрэгтэй. 그럴 때 성령이 Тэр үед ариун сүнс бууж ирдэг. 그리고 형제들한테도 말 Тэгээд ах トゥ нарт ч бас хэлж байна. 형제들은 나 잘못했다. Ах トゥ нараа би энэ тал дээр буруу юм 나 хийсэн. 정말 미안하다. Үнэхээр энэ тал дээр үнэхээр 나를 용서해 주라. намайг үнэхээр уучлаарай. 회개를 많이 하는 교회가 성령이 많아. Үнэхээр ингэж гимшиж одоо эзний юм гимшиж байгаа чуулганд ариун сүнс төдийч нэ их 어떤 байна. 사람은 회개하고 죄를 자백하면 더 낮아질까 봐 내가. Одоо зарим хүн ингэдэг би ингээд гимшээд буруугаа олоочих юм бол тэндөө доошоо орчихгүй гэж боддог. Тэгээд ерөөсөө буруугаа хүлээхгүй. 잘못하면 안 한다. хийсэн ч ингээ яваад байдаг. 될 수 있으면 회개. Аль болох ерөөсөө гимшихгүй санаатай ингээд яваад байдаг. 당신은 있는데 그럴 때 당신은 존재하는데 성령은 존재하지 않아. Тэгэхдээ энэ үед бол таавал яг чуулганд байж болох юм. Ариун сүнс чуулганд байхгүй болно. 네, 어제 우리 사역자들 모였을 때 Өчигдөр би бас үйлчлэгч Чамээ нартай анаа. уулзсан нэг их ч 정말 나한테 고마운 간증을 했어요. надад одоо 우리가 тэгэхээр одоо их сайн 유 목사님을 пас 바라보면 юу нэг 항상 느껴지는 юу пастрыг хараад ямар ч ингэж 목사님은 안 болохгүй. 보이고 Юу пастор харагдахгүй 주님만 보인다. эзэн харагдгаа гэж хэлчихсэн. 그거 내가 굉장히 듣기 좋아하는 말이에요. Ийм үг бол үгийг сонсох би их дуртай байна. 아니 제가 진짜 그러지 못할게요. 말을 그렇게 좀 계속을 했습니다. Мэдээж одоо
솔직히 정말 바랍니다. мэдээж би тэр үгийг сонсоод үнээр би өөртөө одоо юу гэмдэ тийм болохсон гэдэг хүсэл эрмэлзэл надад их байдаг учраас тэр үгэнд баяртай байна. 항상 회의하고 Тийм болохоор ямарт гимшиж 내 자신을 낮추고 өөрийгөө доош сууж 내가 잘못했을 때 정말 형제들아 내 тэгэхээр 잘못했어. өөрөө буруу хэрэг хийсэн бол ахтуусаа 내가 буруу 잘못한 хийж 거야. миний энэ 주님 зүйл 나를 용서해 эзэн намайг өршөөгөө 피가 있을 때 기름이 гэж үнэхээр одоо эзний цус байгаа газар тос асгатнаа. 또 사도행전이 보면 Бас Үлсийн ном дээр 사도행 5장이 있어요. 5-р бүлгэн дээр 31절 32절에 보면 5-ын 32절 32 사도행전 5장 32절이면 5-ын 32 дээр 성령을 누구에게 주냐 ариун сүнсийг хэн өгөх вэ гэхээр 순종하는 자에게 하나님을 순종하는 자에게 준단 말이에요. дагж байгаа хүн түүнийг дагж байгаа хүнд Бурхны өгсөн ариун сүнс гიშиж байна гэж. 여러분들 만약 여러분 교회에 성령이 많아지기를 원한다면 Одоо та нарын чуулган чинь эзний ариун сүнс их байхыг та бүхэн хүсэж байгаа бол дагдаг хүмүүс болох хэрэгтэй. Бурхныг дагж байх хэрэгтэй. 하나님을 순종하는 자세는 Энэ Бурхныг дагж байгаа байдал бол 두려워 떠는 자세. маш эмээг хүнддэж байгаа ийм байдлаар илэрнэ. 바울 사도가 고린도전서 2장에 그랬어요. Илч Паул 1-р Коринтын 2-р бүлэг дээр хэлсэн ба. 나는 정말 두렵고 떴다. Би үнэхээр эмээг одоо чичирч байна. 약하고 두려워하면서 Би үнэхээр айн гэмээ чичирч 내가 байна. 사역할 때조차도 үнэхээр би ингэж 내 үйлчлэх 지혜로 миний ухаанаар 내 정말 아름다운 말로 миний одоо сайхан 안 үгээр 하고 싶다. үйлчлэхийг 그게 무슨 소용이니까? ярихыг хүсэхгүй байна. Тэр ямар 난 хэрэг 그런 것이 나올까봐 정말 두렵다. би тийм үг миний тэр одоо үгийн сайхнаар ингэж гарах вэ гэдгээс би имэж байна гэж. 오직 하나님의 능력. Зөвхөн Бурхны хүч чадлаа. 여러분들의 믿음이 정말 하나님 말씀에 세우지. Та нарын итгэл чинь Бурхны үгэн дээр суурилахын тулд 어떻게 하면 우리가 하나님 많아지게 하겠냐고. тэгэхээр Бурхныг бид нар яаж илүү нэмэх вэ? 순종. Даах хэрэгтэй. 절대 복종 하나님께. Бүрэн Бурхандоо дуулууртаа даах хэрэгтэй. 두렵고 떨면서 복종하는. Тэгэхээр айж имээсээр чичирсээр эзнийг даах хэрэгтэй. 혹시나 내가 하나님을 거역할까봐, Яна ингэж байгаа би Бурхныг одоо тэрсэлчих үедээ 나를 내세울까봐 би өөрийгөө ингэж тийм ээ одоо 두려워하는 거예요. 함부로 말 гарах 못하는. үедээ би илэрчих үедээ гэж имэж. 네, 우리 여기 한국 자매들 알 거예요. манай Солонгосоос ирж 자, 여간에 교회 이야기. би бол үнэхээр 교회가 어떻게 했으면 좋겠다 이런 소리 있잖아요. одоо чуулган яавал сайн болох вэ гэдгийг нэх ярьдаггүй. 맞죠? Тийм үгүй юу? 응? 제가 말하자. Би тийм үг нэх ярьдаг. 제가 말하는 거는 Миний ярьдаг зүйл бол 성경. Библийг ярьдаг. 이건 내가 말해요. Энийг бол би Библийг бол ярьж өгдөг. 근데 Гэхдээ 당신 이렇게 했으면 좋겠어. та ингүүл сайн байна. 당신 Та 직장을 좀 바꿔. ажлаа одоо хийж байгаа ажлаа солиул сайн байна. 당신 Та 딸 빨리 결혼시켜. одоо охиноо хурдан хүнтэй суулгаа. 당신 아들 빨리 장가 보내. За хүүгээ хурдан хүнтэй суулгаа. Ийм үгнүүд би ер нь ярьдаггүй. 그러나 Би тийм үг ярьдаггүй. 그럼 뭐해요? Тэгвэл би юу хийдэг вэ? 장가 안 가도 돼요? Тэр хүн тэгвэл хүнтэй суух байхад 시집 안 болохгүй. 가도 돼요? Одоо хүнтэй суухгүй нөхөд гарах байхад болохгүй. 가면 좋죠. Мэдээж суу 나이가 сайн. 많이 먹는데 Одоо нас нь дахиад байгаа юм чинь. 여기 두 사람 있어요. Энд одоо хоёр хүн байна. 하나 나이 먹은 아들, Одоо нөгөө 하나 хүүхэд 나이 먹은 딸. нэг нь одоо нэлээ 빨리 결혼시켜. охин хүү хоёр нь нэлээ 내가 하나 정해줄까? болсон. 한국에 사람 없어? Одоо 몽골에 형제 하나 소개시켜줄까? Солонгос хүү болохгүй нөө Монголоос хүн танилцуулж өгөх үү? 한국에 자매 없어? Ой, Солонгост одоо Монгол 참여하는 ихнэр 사람 болохгүй нөө Монголоос ихнэр олж өгөх үү? 내 형제야. Би тийм юм ерөөсөө ярьдаггүй. 그럼 내가 보내. Би юу хийдэг вэ? 잘 지내요. Залбирдаг. 기도하지. Залбир штэ. 내가 할 수 없어. Би энийг бол хийж чадахгүй. 엄마는 좋다고 하는데 Ээж нь 딸은 싫다고 한다고. 엄마는 좋다고 하는데 아 그럼 싫대. 내가 소개시켜줬더니 жишээлбэл одоо ээж нь таадагдаад байгаа мөртлөө нөгөө хүүд нь нөгөө эмэгтэй таадагдахгүй ч юм уу те. Эсвэл нөгөө охид чинь тэр танилцсан залуу таадагдахгүй ч. 아들은 좋다고 하는데 Нөгөө залуу болохоор 엄마가 싫다는 거야. 아버지하고. тэгсэн чинь одоо охид таадагдж байгаа заримдаа ээж аваад 어려워. таадагдахгүй ч юм уу. Энэ чинь яг тааруулахад хэцүү шүү. 그러니까 우리는 어떻게 하냐면 Тийм болохоор бид нар яах вэ? 아 네가 말을 안 듣는구나. Чи үгэнд орохгүй. 순종하라고 했잖아. Энэ Библиэлд даах ёстой гэсэн шүү дээ. 난 그런 소리를 안 해. Гэж бас би хэлэхгүй.
기도해. залбирна. Бурхан минь 그 아들 좀 장가보내주고. тэр хүүгийн үнхээр хүнтэй суулгаж өгөөч. 아버지 하나님 그 딸 좀 Бурхан минь тэр охиныг хүнтэй суулгаж өгөөч. 그러면서 Тэгээд 아멘. 아멘. 그리고 하나님 말씀을 Ингээд Бурханы үгийг зааж өгдөг. 주님이 하시고. Эзэн үйлдэж өгөх ёстой. 그럼 교회에 성령이 많아져요. Ингээд чуулган дотор ариун сүнс их бол 내 목소리가 강해지면, миний үг дуу хоолой өндөрсөх юм бол 내 명령이 강해지면, миний тушаал одоо захирч байгаа 사람이 말이 많아지면 ихтэй хүний үг ихсэх юм бол 성령께서 불러가요. ариун сүнс тэндээс зайлан авах. 말씀이 불러가요. Эзний үг одоо тэнд 난 그런 말 안 해. тийм болохоор би ийм үгнүүдийг ярьдаггүй. 나는 하나님을 돕고 싶지, Би бурханд одоо туслахыг хүсэж 하나님을 байгаа. 방해하고 싶지 않아. Би бурханд саад болохыг хүсэхгүй байна. 어떻게 하면 교회의 성령이 많아? Тэгвэл яавал чуулганд ариун 어떻게 하면 сүнс 주님의 ихсэх вэ? 보좌가 높여지나? Яавал энэ чуулганд эзний сэнтий илүү өргөмжлөх вэ? 그게 내 마음에 원하는 바야. Энэ бол миний дотроо хүсдэг одоо хамгийн их хүсдэг зүйл юм аа. 내 보좌가 높아져야지. За миний суудлал одоо илүү өндөр болох. 내 목사의 권위가 높아져야지. Пастрын их гэж нэрвчих ёстой. 그 완전히 잘못해서. гэж бодож байгаа бол яста буруу бодож байна. 여러분 어떻게 생각하세요? Та бүхэн юу гэж бодож байна? 여러분들은 교회 안에 하나님이 많아기 원해? Чуулганд одоо бурхан илүү их нэмэгдэхийг хүсэж байна уу? 그리스도를 경외함으로 피차 복종. Христийг имэн хүндэлж харилцсан дагтуу гэж ярьж байна. 그래야 예수 그리스도가 많아져. Тэгжиж Есүс Христ илүү нэмэгдэнэ. 그럴 때 사람들이 여러분에게 와서 Тэгжиж одоо хүмүүс та нар дээр ирээд 달라, 여기 달라, энд үнэхээр өөр газар 여기 байна. 달라. Энд үнэхээр өөр газар байна шүү гэж мэдрэх болно. 할 말은 많지만은 За ярих үгүй их байгаа. Би одоо өдөөс хойш цуглааныг дуусгая. 저녁에 또 만나시. Орой бас уулзъя. 기도하겠습니다. За залбирая. 아버지 감사합니다. Эцэг минь талархаж байна. 사랑하는 성도들과 Өнөөдөр хайртай 주의 말씀을 나눴습니다. эзний үгийг бол 하나님 хуваалцсан. 몽골의 교회를 축복하시고 Монголд байгаа чуулгануудыг өрөөж өгч, 이 말씀으로 축복해 주시고 эзний энэ үгээр өрөөж өгөөч. 성들이 권면을 받고 Энэ 가르침을 итгэж 받고 тэгэхээр энэ үгээр соногдоод 정말 몽골의 교회들은 Монгол дахь чуулганууд 하나님 기뻐하신 교회가 Бурханыг баярлуулах чуулган болж, 주님이 거하신 교회가 эзэн оршин байгаа газар болж, 모든 성도들이 бүх итгэгч 두려워하며 떨며 성도 имэн хүндэлсээр 교회 안에 주님이 왕노릇 дагаж чуулган зөвхөн эзэн өөрөө 교회 안에 주님이 өргөмжлөгдөж, 주님의 보좌가 세워지고 эзний сэнтий илүү өргөмжлөхийг хүсэж 축복해 байна. 주시고 эзэн өрөөж өгөөрэй. 모든 성들이 순종하게 Бүх 하여 итгэгч нар үүнд дагуулж өгөөрэй. 모든 성들이 항상 회개하게 Бүх 하여 итгэгчнийг ямар гэмшүүлж өгөөрэй. 예수께 피가 있게 Есүс 하여 Христийн цус үнэхээр чуулганд байх. 그리고 기름이 있게 하여 Тэгэхээр тосоор тосолж өгөөрэй. 육체를 두려워하게 하시고 Махбодоос имэн 나를 두려워하게 하시고 айж эзэн минь өөрөөсөө илүү имэн айж 십자가를 지고 загмаагаа 주님을 үүрч 따를 수 있게 해 эзнийг дагтан тосолж өгөөрэй. 예수의 Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. God bless you. Та бүхэн өрөө болцгоо.